taho la son sa lang ke kaning ye mati hole dakel hai officer kan wai ke babaji tum gali mati babaji tum wai do long le babaji tum करे के आपले के बेले चार सलीदार पुरुष सारा तुम लेकां wai kali la hai mang ke the ke re tum la so pasi tum la da kabang soinik school nang ji ke the ke re tum gadu ko pun joining re lo sini lo to pa ni je da White paper lang masih PDR kita lang. Ang high court na siya order nila kay Don ko ini ya. Nanti la bang so ading itu si Don Suri ni do. Nanti la tumhan mon keciwan we teman ko bini kasi sak bulan wala. Ini lo lagi siapa tak kes inut le fisika inut acha efek lagi oman jurisdiction masih lah PJR andar masih pilo masih Wala la permission kecewa na तुम के claim करके तमे बोलता permission kecewa भी तो माने claim non da isi bag do de isi do sitame pula ditu khali din bangke non da white paper non da do la da isi do la da bangke non mane la fencing kangkai dam je la bangke tenda pilo na tuna chini do la mane step by step kali pulo de hedi adhe ka bostu ke itu chokche athe lo dokok ma didi ir long ke lasini isi ka bisas do athe sarthi phangcho phanta la tum pinang nije sarthi phangcho along lita la tum election la he pe hala suta thanun bom do court pen lana tarik lana det court pen ituman verdict nange piloge loge result nai piloge loge election del hala ta isi result non sita apu Nagaland border ta first election dam lo la so ke case pidar do la ta jayega third tum case pidar do lo asabo e kaching ton do sta akhir result lo election del non ta adhe ke tu tactfully ki claim nang ko adima pilo non ta court pen ki hanga documents am khadu court pen ki hanga documents produce lo ko te case sudi bom la so phan mentune ke litu malong documents pari silong toilo launcher kali khat kaprek London ini hadaran dai tum ke toy dulu adhe documents long lo adhe documents dola la so apu thak dambo mahut ke la tum pulo o ki hai ke lo aron du pot aron pensi claim nahi ke la tum ingleji mati kaita aron si chi ottan lo la se hala so busi ba ke la ke claim bo malong si dolo la so process long si dolo la se la bang ke ini ki bidam ya alam asel men tumi ningji ma nili tum ke appeal bang ke jong si PJR lo bang ke do an tum council am so kalimati all political party do that all social organization do that all other student organization do women organization do la rong asar rup asar tumanda dak do la sorgari kamra tumanda dak do la richo tumanda dak do la pulote lapela ka prek separate ki claim dam babang ke la ke ilitu mangbong ka division ason si plan de polasi tactfully ko mane nong si sanction pi pulote dak bang si sanction pi ko ta nilitu mai hin ke time against la so posi kai pi mane la ko subsidies doko hose la long le ko se dak ko mate no ukil to ta do mate ya la dak thang claim long le la subsidies long le alam tum be pu bang ke utor bor bi la long ke la dak ke sabe ko si ko la solam sa lang le ko si hola tum be pu la utor bor bi la long ke sabe da ke chara dak tum pe da ko si ta PGR ki siwa lo populia long ta do la so ya ko si kenan plan la si la so ke sa bang ke non do bom lang ma ti di la so ko PGR lo ko lo tam te la ke itung ki ka to ko be si ka chingwai ta ka claim lo mone mundo por ECV se claim ra ke Sabang. La si. Mane ning subsidies ta sanction bitung melo. Melo accord to ka. Mane individual da ho. Mane intellectual tum sita mane ta ke sanction bitung melo. Ako isi alam ke lagi non nadin kalimat 1933. 1920 along si kado ko survey kuri law 1933 declared law 1954 ko da bangke lai to si am first CM first interim se save law te bon sita wala declaration ho da bang akago sabang reality akejat akon hindi masodang ni kumalo masabo mone kadure doko masuko ko si ini da sita dure doko man la ke ining pilma ining oinang ni ini si baga system itu malam ta dolang mati kalau so sistem along bangka mungkin bangka tekiri tentang la kaning harus si dolang mungkin la so kodro subsidies do bomo kotsi dapat bangka biko Idut si alam